Akari bakiegwi batongeretwe ni atongeria bakindini na kinyagi siasa ni bejete hamwe na kuromba Rais Ruto kubaingiria gikeno kiao gya kunenkanira skuru ya Igembe University mainyaja kwirungamira iriyo bakiaria bariuga ni bethiritwe bagietera untu bobwingwa kwa miaka nkurukie 10 bakiuga nende methoja kiao ja Rais ni jabatere kuberekera kenda untu bobo bomba gukinyanira kuringana nabo ni ati kinyani banenkanire kithaka kya eka 70 na ijiri kenda kumbithia skuru eje kunenkirwa barugayo untu butakarika na tora Dennis Mugendi agutwira atongeria baba ni boriti abunge bonde bamiro kuwatanira kenda kuingia untu bobo. Mianka 13 mithiru tauria akaribantere ijiba gutariria bariuga ni baejanire kithaka kenda Igembe campus yumbi gwakwa baba ingi barakinyantere niji aja kiegoi baragura miunda na kwambiria biashara mwanya mwanya indi irariye na kuthira bamwe bararemwo ikumiria barathama gitumikiri Igembe campus rwa Chuka University uregi kujurirwa wira ni bwa gwikirwa gazeti ni athirikari itwika college kana university tigo kujuria jonde yendekanaga taure tukwathirwa ni atongeria bantu regi cia kiego iwandi ni akiego antobochio Igembe South ndi umwe barabeyete kwaria kwa niaba ya antobe Igembe mantu yakoni Chuka University Igembe campus ira yanjiriretie miaka 11 na mwankarende itothithwa college no te kinyabo mo bathithwa bora bombo to matwona ne ku develop kana ne ukura na ingwete kia kana ka miaka 11 imwana withairete around PP2 ama kinya stand 3 na ni thirikari ni eturitire ngwe muno ria twambiriretie na Professor Njoka macharity yara twere ni tuoyuririe na twire ni tunenkanire miunda na turomi twanenkanire eka 70 na twina munda kinya yunge Igembe North eka mana yele na 50 twere ru twoke tukara rukambe polisi twina police station ya thai kinya sibitari twere twokete kinya thai ni urerambiririe kuthamo ne antu bae kuria kuyuria bura tweriri kinya shukuru ni eri na ritwa sana lakini rera twa promise ro turethwekethwa college bara bathoma ira ko bai kuone kuria kwa college ni baurire twina nyumba cietu nya tombo komboranithia miunda ko kayethere endo baba inge beira ba university ko no tuibare na maono ya kwethira baki university ko lakini ibauri nyambira baurete ase batiomba ucokia ringi ibetere asara baba inge beya boka nyumba cia ire dormant arito bara bagoro teba ikuo utebo murito ame aguthia Igembe college campus asoka umaria tasuka kubwethia graduation nao kuwa antu asumbuka kwe yao direct nyatomwa ayatasuka nonto inagathiriria na nandi kiria bakuromba rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto ni athikire mabatu ya jao kenda ntura iji na mugongo jwa miena iji jomba igukura batwe tukia kuona college yetu kuromba president wetu atutethia nio kuthoma tugazetera ume kwa antu bakwa matajiri no kiabo kuthira no tujere tukoro tete na ritwa twenda kumenya atere marimba ni ero mbesa milioni 500 the other day ya president ariko no ndo atongeri barikanitie abatwere twena bara twena bo katutena right ya kuona Our Excellency William Samoei Ruto tokuromba neti yo kinene mheshimiwa rais andiro twere Igembe campus college utwe ututimizire urotwire andiro twirire munkadhai utibwa wojuria na kwa hivyo tumekuwa tukikwambia rais wetu sijui kama umesahau na kama umesahau leo tunakuomba kwa heshima usikie kilio chetu mwankadhairo tuguria atiri kama endeleo yake yana kungitu twatua ibaswa yake lugirite wetu na batu tutekorwa maendeleo itwathananiri into bietu twamwire guthanani thaka biu na taitu ciothe na kwa sainwa mwankadhairo tuguria atiri rais kwenda wirigiro kweri university twendelea ku university ko kana na tatu bangiri rio batu turia gariba kyo ituguga atiri ikweyethire kwina ngwatanira atongori bonthe beye come back kuma ba John Paul Mwirigi kuma bakabako kuma bathaitumu kuma bandran kili beye come back nya batwati kuthetera kana gaetu onto kana gaetu ikasiarirwe karaya thai no gatwetera gakua murume no gagatura wara Dennis Mugendi, Weru Wikendi,
kiego iwandi ya kiego ya Ntobochiu Gembe South County ya Meru.